Giki ni gicunje gia gatatu gia tabarira ya metha ya Kagoni ni kurikireria turarikireria umuthi tunyitete ugeni Kioi Junior na turarireria ciegie Kioi akiuga wendetikite thiini wa Ngai. Ririkana kwaraniria na ithuĩ urahuthira Facebook page iria ni metha ya Kagoni. Haya Kioi tutire na ndagika nyingi turi na kindu ta ndagika 15 uguo. Ni ndaigua murugamo waku. Ni ujirire ni urikana kaire tukauga kure ni ugukaima chance ya gwitwira ko kenyewe kana nigegwitikia thiini wa Ngai kana gatigwitikia thiini wa Ngai. Ngiuria kiuria kiu ndiroria atiri ni ugiragia gatwarwo kanitha-ini agacoka gwitwira baadaye uria gakenda. Kediwa hau ne kono ri todo harere. First of all gutire ti right ya mundu kana ya mwana gutoro kanitha tondu kone muthigitire no gikiwa na right yake muthigiti athe ne guthie kanitha na at the same time atoro muthigitire kwa lihoro ama right ya mundu ne arekwa kinye miaka yake ya gucagura the age of reason what we believe ekiru kuma miaka 16 16 to 18 now they can choose whatever they want. So for now you don't have to dictate what my kids should be doing. Na ugo nugo jitegetie na ndiwezi ya mundu ngithi gotine ona uti watho ugite ugo. Kioi twirega kuona atheists makigeria gucokaniriria association ya atheists in Kenya na makiuga mathomo ma dini meherio thiini wa macukuru. Okay, code buge mu no dole motion hiyo. I can further that motion. You don't have to taru gwituri ni tukanete niguo andu aingi muno kune kuri maworia na ithera mwacio kiuguo na andu metigetie dini tofauti niki gigituma subject hiyo ikorwo ethini wa cukuru tondu menye thia regional ni ngithoma ndathomithirio region ndathomithirio Christianity tondu akore nyumite niguo. I don't think it's fair. Na tuga ithuĩ wenyewe katiba ni yugite mwananchi akona haki ya kuishi mahali popote in their country no jikare kure ingienda. Does that mean ngima thigariza go force mwana wako athomithio Uislamu? But that is not the case. Tondu ni predominant religion ku. No, ibataire kweherio, it should be scrapped. Religious education ibataire kweherio mathomo syllabus kana whatever. Mundu ni atware mwanake okagua kumuthomithia tuike terrorist na kitu na terrorist tutigire na andu mara lipiwa na bomb code ti religion tondu gwezi oregwa atheist ni ngi survey hekitwo thiini wa thina yothe nginya njera-ini citu njera cia thi ngima 0.02% ya convicts ya meku ne atheists no koraga ni crime of passion regene mundu ni maruri na muka amuguthamuraga regene aruri ake defend we mwenye self defense oraga mundu ari mo ku defend gutire conviction inire ku ni mundu rationally tiga religion to do you cannot fly a plane into a building. I call you an unbeliever. What are you doing that for? Na no kuora ku uraga ni ndu akidu Kioi ndukuona ta gukana gukorwo ho kwa Ngai tari mwitio kanorimu ni ora challenge muno gwetikia thiini wa Ngai ni urimu ndukuona we ta ungikorwo niwe wrong wikire mwena uyu guone I could be wrong. People always ask me that. What if am I wrong? What if you are the person who are wrong? Tondu I make claim ni ngikwira atiriri ndigikwa gurume gwira ka yani gotue go brand ati we stupid tondu akora atiriri tena 500 hithiete haha thi no wa witikia niki I'm the one who is making claims, so I'm the stupid if I cannot prove it. I'm the stupid one. Koguo mundu uri ora claim niyo ikai muno na connection yake na na evidence ucio ni wuri mu. So atheist ni ari evidence gutire Ngai ndari evidence ndauga gutire Ngai au adikitikia ni kuri to die na evidence ndauga gutire dige prove gutire Ngai ni dige prove no dikitikia tondu ndathoma nginya mandiko macio mothe mandikitwo ri maranyonia otherwise maranyonia
mbona yogi manyo ndia kindu kiu reliable dina reliable sources cia prove nikore gai but I don't have reliable sources ya kunya utire gai but I can choose not to regi kwara na ngiri 500 thieta hathi you can choose not to believe but gullible you can believe no it's your choice not that does not determine whether you are stupid or not you are fool or not no aya Kioi kana nejiteketie gai kana dietiketie he undu mwe no nginya ugatuhanikira ni tugakua riri ogwiciria horo wa gikuo giaku ri wiciragia ati horo wakio kaundu kahuthu ndiciragia atiriri itanaciarwo ni wiciragia utanaciarwo ariko nie njiteketie ndari meciria-ini ma Ngai okay ubatie kugeciria kwa meciria-ini ma Ngai bado nginya wakua no ni ndicitie ndiari kuo na ndakua bado ndigakorwo ndi kuo just that to pave way tondu ni kuraciarwo ciana ingi I have experienced that thing ni nyonete undu ucio kwina ciana iraciarwo na generations ni iroka so dying is not a big problem tukende tuhoyagire muoyo waku aria tugatigwo ona kuhoera kuna kwana time wastage of time demoku I'm dead I know that I'm dead but I won't be knowing I'm dead kakode demoku dikamenya demoku na diga make a change thaisi maisha maria ndinamo I can make the best out of it the way I can right now igimenya wega fiu ati gutikodo na njoe wega fiu gutikodo gathie dakua no fatire guthondeka maisha ma matuke mega I'll be happy I'll die a happy man that is the choice ya the chance ya weka oguo na the choice ya weka there utweka criminal utweka whatever but I choose good because I think it get down to magic oguo ora igimeka no wikira magic digera kumeka maundu mauru because I'd feel bad I don't want to hurt anybody but some people choose to be offended even right now I'm speaking kuna ndo mari ulikiule gaida mora kazo ndakimwera jura ya hizi takijura gatondo gutirigio takiu that's imagination human invention kwima ndo tutoi na maundu wage tutie kuhenia ciana tumere ma uhoro wa mane atiriri thondeka maisha maya na ma your neighbor your friend your whatever the way you can make it better so do you think okay nikuga do you think punishment ya uru na reward ya wega tukina na jera tuona jera nuko na witnesses moka ginya gotini tuwe muthe ndaia neguo ndaia ndakuya woka na witnesses igotini ndazirithio ndohwo idi areha uzoka ujene gathi ona gutiri hitia worth eternal punishment or torture eternal torture that's immoral and stupid dogejira ati mwana waku agia if they don't do their chores ati kumuhigira cause dine miakarate niki umura you are grounded for one day dokuma muthe ndo thikodo no ndokimura ati wikara ku miakarate 3 that's stupidity we want to do I see rationally kogwo otogwo tetiketi and that's why religion is destroying everything actually kogwo otogwo utetiketi eternal torture no wo tetiketi eternal life or eternal happiness no ona nguria tirire we tetiketi mothi waku gathi matuini kundu muri ukaga rucina no koina niguo tena na tena gutiri gukua gutiri kigu kogwo miaka ya mbere ta milioni 200 wakwa boekete niguo kago undu umwe wokira niki gayure kari egocentric na magani huyu ati no kwenda kugocwo atubire tumukenagie agaruke papeti ore mwaroti ragio bad mundu no mundu acoke moya hakiri na othera hakiri cio kwagirire ako judge niki there's no free will wa mbere how no ni atuhete free will ya gwika wega free will igithigiraga andu garepsia na no kungiciuraga gari ndena free will niguo I chose to do that and God dictates jekera ndere niguo but after doing that ekwirorera let me tell you one thing na ndu athuire muno kwanja wa Ngai ucio mwita Ngai ati taici mwana ni ekuripo ni mundu rapist ni ekuripo mwana no Ngai he is just sitting there erorire uguo ngabere mwana ucio na no ahote was strikes that idiot dead no akareka mundu mwana ucio aripo ati ni ngagutuma iherera wegi akuripo mwana ucio justice ya mwana ucio iko justice where is justice God is not just first he is not moral he is not omnipotent he is not omnipresent he is not omniscient he is malevolent if there is a God he is a malevolent and he is an idiot not reliable timudu ugilai nake ni mundu taramenya ginya rekati okone kuri but that's human invention there's nothing like God
There's nothing like Satan. I will be there Saitani. Akara ne Saitani. Had horror Saitani do why would that happen? It's all mistakes. We don't know. Some things are transcendent. We don't understand. We should admit to it. That we can research to make science. We don't have to invoke some nonsense at any floods or other floods. No, you are going away. Head anu. Nengima, akitia dwana, family mwe. Na ndio incest, atigire family mwe. Magisi yana nyingi. Yo ni incest yo, na ndio incest double standards. Ndio ile mato basi unitibeta. Ndikifuria bana kwa ngori. Aterere Kioi ujerire guka wanyu ari mutungatiri. Ona icio mutungatiri. Na thaici no mutungatiri. Na wajira urereirwo thini wa family ya Kianglikana. Anglikana ya. Andu anyu thaici makuyukagia atia ni moyo murugamo waku ati we ndwitikitie Ngai makuyukagia atia. But ona ru mati problem. Todo ona ari yani o kituge kwena wakuru dutangithi ndungathi komena story todo. Actually, that's not ne get a game to avoid topic here. But once my mood raise, I just turn against Gamera. No, that's fallacy. But must you are impossible, improbable, na matigani kana utiri evidence utiri na tutrayo na ile again. Na gamohera gadi. So, okora no do progression no jera. No ba si magere tigana mo tikia gayo ya kutiketi no mo my brother kwa muno. Anga brother na hani started guru. And one of the main cause how tamaru ginya afam fiyo 3 kiru takigana ge. Ndagete gwe Syria. Adu aito no mala no kiri. Ne mahoya ga mo kiwi tatu ya muro wa gayo akoro woko there is no intervention. No rera jitekie ne mwega gutiri mundu gutige corona gai mwega na modo marumahanike. Netagwoko muzi. Kwa kwena thina I admit to it. I say I'm not perfect. But when you tell me to believe in a good and God, perfect God, I can believe there's God, but he's stupid and evil. Malevolent, areka ka baurmaneke na no hota kugiria. Niki? Niki kuru ati nyona rapist no hota kugiria dakare mwana. Dino hotu ya kugiria. No girie. How no difference yako na Ngai wanyu ukagera gakode mwega momoro than your God. Ndangihota ndagiragia maundu maria moru. Ndagiragia magikikaga makaga niki aiko ni mwega. Tutiagirirwo ni kwamukira mothe mega na moru. Koguo ti mwega. Come to conclusion. He's not omniscient. He is nothing. He does not exist. But I cannot prove it. Neither can you God of thunder. Nemutegeria wewe. Ugejetia evidence ya prove ati utire Ngai uyu wanyu wetegetie na no uheire evidence ya prove utire Thor. Kioi tondu ndaika ciakwa ni irathirari. Ni wikaraga thi ugecurania ingigakua ngore ni kuri Ngai ni kuri uturo wa thutha wa gikuo. That's the point. Ni kuri iherero ni kuri ikenero ni uri wecurania kiuria ungigakora ni mane kuri maundu ma. Ngai uri ko to kwi ngirie mwe. Ngai uria warutirwo ni aciari aku. They lied to me. Na henyo ni andu aingi muno koguo maheni macio wa mbere I don't contemplate such kind of nonsense. I do things that I know they will help me and my surroundings. Na the society. No ule wakebia ko jera te gakua ngore ne kaure igakora le gamwa yes. Abo hige mwa gozo todo we have no get to na very hard talk. Wabe udaria bodo babo the did see ta million on tigirira to ikara vo eternity to zira nake kona wakona Ngai no gutiri ba mbere bacio maheni. Kioi oya gita yaku twabe tu tuhorere ndenda tutirie tafarira ndenda tutirie na rwimbo ruria wiguaga is your favorite. Bora tawa kore wale ole ikereli yango yoro ndorenge nango kiwa gara kuye ole omudanya jokavira rushine ongoko ya mbere kambere yako na mehango ya dambia alright ne ate ingeka mehango enyume joka agera goko ya mbere na ndungi nyuma
Jokagera ngoko ya mbere nathi nandungi nyuma. Alright. Nukuhete kiheo kiu gya kuina. Ndacererwo nakio na ndingi explain. Ndingihota. Ndio explain. Na to nginya ko kino nuko heo. Yes. Ucio wahete hetwo no nake. That's circular argument. No tidio ki diru ko diru ka. Ucio hetwo no ucio. I cannot explain. Nĩnjũĩ Kioi nĩ arurumũra mawĩigwi maingĩ mũno thĩinĩ wa ngoro yaku, thĩinĩ wa meciria maku, thĩinĩ wa wĩtĩkio waku. Nĩ ngatho Kioi nĩ gwĩtĩkĩra gũka kumĩra kĩng'ang'a-inĩ na kuga ũrĩa wĩtĩkĩtie. Na we mũkristiano ngwĩhoka ena ciũria nawe ũreyũria, na mũno makĩria nĩ ũkũnjĩrĩte atĩ ũndũ ũmwe watũmire wa farm gũtirĩ Ngai nĩ ũndũ wa mĩtugo ĩrĩa ithuĩ akristiano twĩkaga. Mose ahunjia. Aya, gũtigĩra ũthagumia kĩu. Njĩtagwo Monica Kagoni na ĩno nĩ tabarĩra ya metha ya Kagoni. Ũgĩe na ũtukũ mwega.